जोजलपा सोक्मे भाजु मेजुपी थोख जाजो टाइम टु टक हरेक शुक्रबार पटिक थुगु जाजो जना जिपी छिकपिनको हने वे चनाको जुल थुगु जाजोले जिम्सा सामाजिक राजनीतिक आर्थिक लगायत ठिटी समसामयिक विषयवस्तु नाताप नेवाटे सफे माला चंगु समस्या व उगु समस्या त गुकथा जिंगे फैले थैगु समाधान न मालेगु ज्या याना वे चना थौ जिम्सा खलबल यातनाको विषयवस्तु थैगु ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ महाधिवेशने केन्द्रित ज्या खलबल यातनाको जुल उद्योगी व्यवसाय तेउति हक अधिकार नीति ललितपुर या चौपी व्यवसाय ते द सुनिश्चितता व कघागु तातुना निसोना तगु ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघे आवेगु असोज 20 गते महाधिवेशन जित्यंगु जुल थुगु महाधिवेशने अध्यक्ष पदया उम्मेदवारी बेगु नीति आया वर्तमान महासचिव रूपक मान महर्जन अध्यक्ष या प्रत्याशी रूपे वेकल उम्मेदवारी ब्याजिएको जुल थौ ठुगे विषयले वेकलिसे खलबल यागुजी रूपकमान महर्जन जुया उद्देश्य त छुछुदु वेक अध्यक्ष जुइथुङका वेक योजना त छुछुदु वेकल गुकथन यलया उद्योगी वाणिज्य उद्योगी व्यवसाय ते त क घाना न्याने न्यायको गुथैको बारे खलबल यागु नीति वेक या त जिम्स थौ पाकथ बनाताएको जुल झास वेक या त जाजो पाखे लस्कुस्या रूपकजु टाइम टु टक जाजो लस्कुस्या नचुना जोजलपा छिथुसी ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ युति अध्यक्ष युति प्रत्याशी लागि चाहिँ उम्मेदवारी बिउति तयारी यान्छन यान्छौँ त्यो अवस्था दु छिउति उम्मेदवारी थुसी छुकिया नीति ख थो ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ छिसँग गोन्यन दिल ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ थो 44औं वार्षिक साधारण सभा व निर्वाचन चाहिँ आज थो अध्यक्ष प्रत्याशी छिसँग निन्दियो कठा चाहिँ आठो ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ जी चाहिँ आठो आयोग कार्यकालय जी महासचिव चलेना छ जुल नाप चाहिँ जो ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ इतिहास खलायो खसा जी थो सुंगु कार्यकाल दक्ले पहिला जी वाणिज्य तथा आपूर्ति समिति चलेना वो चलेनो टाइम में इलेन छैन जी चाहिँ आटोको ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ हो 56 वर्ष इतिहास से शायद प्रथम रेकर्ड ब्रेक या हिसाब न जी बालक उ टाइम में समिति चलेनो जुल नाप उयो लियो चाहिँ जी आन्तरिक राजस्व समिति चाहिँ जी चलेनो जुल अनलिप जी महासचिव आज चाहिँ महासचिव जुल आज चाहिँ जी थो नायक लागि चाहिँ प्रत्याशी रूपमा चाहिँ जी न्यन बरेजे आत्म अच्छे चाहिँ थो उद्योग वाणिज्य संघ युति स्थापना काल युति अन्तरालले चाहिँ छि सोंगु पदे चुना चाहिँ ठिठी जिम्मेवारी कथा ज्यापु वंग धनो गातै दिल हजुर वो जिम्मेवारी चाहिँ छि रूपक मान अध्यक्ष रूपे न्यावे त्यो अवस्था दु वो रूपक माने त अच्छा ट्याग माउलिसा छिउटी योगदान छुदले सोंगु पदेल छि चोन्दिल त छिउटी योगदान चाहिँ छुखलेसा जी थो ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ गु चुनाव समयले छौ चिरपी व्यापार नसे मध्यम जुल मध्यम न चेजोपी उद्योग व्यवसाय नो हकी त्यो खे चाहिँ जी योकै जैना हो याचमंगो वो उद्योग व्यवसाय पनि त लुमंगी बजो ज्या चाहिँ जी यानको जुल नापा चाहिँ आज छौ तेस्रो कार्यकाल चाहिँ छौ संस्था चुना ज्या ढुङ्गो नाटा जी चाहिँ आ चाहिँ जिके अनुभव दट अझन चाहिँ मतलब थो चिरपी व्यापार नसे कया तरपी व्यापार त्यो तकन वेकमा पनि त चाहिँ जी हकी दिया खे चाहिँ जी या फुट यो चाहिँ जो उद्देश्य जना जी चाहिँ आठो नायले चाहिँ दनको जुल तैबले चाहिँ अच्छी चिरौठी व्यवसाय तेतना क घना न्याउने त गाजो दिल मखला जस्तै छि आठुसी दन्त्यनुति अवस्था चाहिँ छुटी त्यौति आधार छुछ जस्तै रूपकमान महर्जन छौ दन्छौति अवस्था त्यो आधार छुख छुटी प्यानल युति छु टिम युति सबल पक्ष छुख त्यहीको आधार यो खलाउ खसा नप्तिनी धारेन दो आजी गु जो कार्यकालय चाहिँ थम जैनौ ख उफुको चाहिँ उद्योग व्यवसाय त्यसमा मूल्याङ्कन नाटक दु नाप चाहिँ आठौँले बजारे ढाटिन ट्याउ खसा रूपक मान पाइनले रूपक मान त झिस संगठन या मारिया उद्योग व्यवसाय नो गुया गए यो कोइ चले जा जमुदु मैले त छोराहरुले आजको टिमे यो कोइ जे चाहिँ समावेशी ढंग टिम चाहिँ मतलब देखौ दु नाप वो टिमे चाहिँ उद्योगी व्यवसायले चाहिँ यो कोइ प्रतिष्ठित रूपमा ठठयो चाहिँ लजगाएना चाहिँ उद्योग व्यवसाय न जिजको टिमे तैगु दु एजो कारण आज चाहिँ एकदमै थयो पाखे चाहिँ एकदम दाबी दुकी जो जित चाहिँ जो फाइनली जित चाहिँ सुनिश्चित रूपमा चाहिँ विजय जित भएको चाहिँ हामीले थुसिउटी निर्वाचन चाहिँ थुसिउटी उद्योग वाणिज्य संयुक्त चुनाव चाहिँ रूपक मान सम्झके मखु वेगो टु होल प्यानल टेबिटी अवस्था तै हजुर वो चाहिँ एकदम जिमसँग आशय आउनु जस्तै गुलिसा छुदै जस्तो धासा थो ललितपुर उद्योग वाणिज्य संयुक्त चुनाव ट्याक्ट उद्योग वाणिज्य समग्र उद्योग वाणिज्य संयुक्त चुनाव ट्याक्ट नीति चाहिँ
कुन छु न छु रूपमा चाहिँ दलगत रूपमा चाहिँ निकटतम मा रहिबिन खटदु अन दलगत प्यानल रुपे वनला स्वतन्त्र हुना त्याग फैमखु थै विचार के तया त्याग फैमखु तै खटदु अच्छी चाहिँ गुथि दलयुति निकटतम ज्या चाहिँ छिथु सिद्धन थो ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ चाहिँ मुख चाहिँ उद्योगी व्यवसाय पनि चाहिँ छात्र सङ्गठन ख यसो कारण थुके चाहिँ छुन यो दलगत हो मखु आची धन्यौ खे चाहिँ पछि विपक्षी जिफु र ची चाहिँ आठो जब चुनाव सिधै हुँगा चाहिँ सक्ने छौ सबै परिवार ज्या चाहिँ छिपि चाहिँ ल्याउनु तर थो उद्योग व्यवसायले हरेक थासे न व जिसा दलगत रूपी कार्यक्रम न जिसा दलीय चुनाव न होला पहिला लाइभलेला धैवती खगवाला थय खछि राजा धाथे जिपी चाहिँ दलगत रूपमा मखु जिपी ग्रुपिजमहरु जिपी पक्ष विपक्ष मखु लिपि जिमसा फुसित क गादसै कांग्रेस सोसा एमएलए सोसा माओवादी सोसा न वो खटलदु तर लिप जुल्ला चाहिँ वो निषेध याना इंकी धैवती खटदु निसा अते मखु नक्ति चाहिँ गो छिसा धैदिछन् दो छिकने निषेध यही मखु धैवती वो आधार छु दुगा मतलब के छि निषेध कने मेउ ग्रुपमा वेम प्यानल वेम ग्रुपे चोपी उम्मेदवार पिन त अन त्याना वेपी सदस्य ते त छि कने वेग पिन त न स्पेस बि देउति आधार छु वेग पिन गुकन विश्वस्त जिफै मखु आउ के ल घेरगाट हस छि आ छि थो उदाहरण रूपमा ह्याब्दैन आठो चुनाव ला आज गए दिउन मखु तो चुनाव यो को छि पटक ल चुनाव जिरुको ख एजिरुकोले चाहिँ आज हिसा चाहिँ नक्चिनी गु चुनाव ल्याउ टाइम चाहिँ पछि विपक्षी ज्या ल्याइ ल्याउ लना जब चाहिँ आ छौए थयो चुनाव सिरेर हुँगा चाहिँ छौए परिवार ज्या चाहिँ ले ज्याखन याउ खे चाहिँ अरु चाहिँ वना छौ आज उदाहरण रुपे आनदु भयो आ चिजु चुनाव नला दनो टाइम पछि विपक्षी उयो खट ले जिमी आगु ठो कार्यकालले जैना चुन चाहिँ सकिष्ट न चाहिँ मतलब समान व्यवहार रूपमा चाहिँ जिमी जैना न्याउना चुनु आ उठेन दो आठके न तदे ख छिट्यासा न वेग पिन विश्वस्त जिफैटी वातावरण पक्का छि वो बोलंक्युटी अवस्था ख पक्का ओके छुए फरक जी मखो छौए छि परिवार जी हिसाबमा चाहिँ नपाउना चाहिँ छिस अथि आउरी खे चाहिँ जी मतलब छि प्रतिबद्ध बिया छ गुल्सा छुदै जन दासा थो ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ चाहिँ यल केन्द्रित जुल ललितपुर जिल्ला युवती संगठन जुसाना यल केन्द्रित जुल उहाँ चाहिँ ललितपुर यल चाहिँ पिने उन मफ्त यल पिने चपिन्द क घा मफ्त जस्तै ललितपुर दक्षिण भेगे चौपटी छिउटी बागमती गाउँपालिका कुञ्जुसुम गाउँपालिका विभिन्न गाउँपालिका दुटी अवस्था दु अनचोपी उद्योगी व्यवसाय त क घा मफ्त धयुटी वो विभिन्न खटत इले बेले नेन्दु छिउटी कार्यकालय चाहिँ वेक पुन त गुकथ क घाना उनिउटी योजना त ओला पक्का ख नयाँ छिउ चाहिँ ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ ढाबले जिल्लाभरि उद्योग वाणिज्य संघ पक्का खट उके आछिसँग गु न्यानादु नेसले उची चाहिँ जिमसन थम यो न महसुस याना चुनौदो छारा छ उद्योग वाणिज्य संघ चाहिँ छौ केन्द्रीकरण जो ज्याजन उकिटा चाहिँ विकेन्द्रीकरण रूपमा चाहिँ छिस विकास याना न्याउनीमा धैउ पाटेला जीवन ठो अथि खय खट यदि आ जीव ठो नेतृत्व लगाट हल्ला छ पक्का तन छिस ढाथेना दो फिटा चाहिँ विकेन्द्रीकरण रूपमा केन्द्रीकरण जो मयासी चाहिँ विकेन्द्रीकरण रूपमा चाहिँ छिस फिटा कगना न्याउनी त्यो चाहिँ खा छारा छ आ छि जिल्लाभरि छौ ललितपुर चाहिँ एकदम हस्तकला नगरी घाट ह्याचौँदो नापनापमा चाहिँ ठुके चाहिँ पर्यटनले हरेक क्षेत्र चाहिँ प्रचुर मात्रामा सम्भावना दु अहिले ठो जिल्लाभरि हो रुपे चाहिँ छिस सोल घाट हल्ला छ यो कोही चाहिँ विकास या सम्भावना दु कारण हैन यदि ठिट कगना झ्याकी पट्ट घाट हल्ला छ पक्का ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ लागि तस्कय बाला पछि जी अच्छी आ थो ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ यदि छि नाय जुल लास चाहिँ छुब्दी भावी योजना त छुछुदु छि चाहिँ गुकठ ड्राइभ याफै जस्तै आला छि ड्राइभ याउति थासे लागि छि उम्मेदवारी बिया चौती अवस्था दु छि गुकठ ड्राइभ याना चाहिँ उही त उद्योग वाणिज्य संघ त आठो सानो अझ थपु पाइला न्याउने न्याके फै त युति छुटी योजना त ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ आटा थिन ढाउडी खस ठो समयले चाहिँ गो छि चाहिँ थो देशे आर्थिक मन्दी जुल उवे ढुङ्गा चाहिँ व्यवसाय पनि चाहिँ एकदम थयो समस्या गैना चाहिँ जिमी सस्टेनेबल जी नापो जीव अस्तित्व गैना बचायाउ अथवा जीव व्यवसाय टोटा चाहिँ भन बिस्युनी माहौल ढेउ थयो अवस्था चाहिँ थो ज्या जंगदुल अब जो कारण मात्र चिस चाहिँ आ जीव छु ज्या नेतृत्व लगा ढल्ला छ जगले पहिला चाहिँ आठो व्यवसाय पनि वेक आफ्नो समस्या गैना पहिचान या खोजी वेक आफ्नो छु किस्म चाहिँ ललितपुर उद्योग वाणिज्यसँग चाहिँ ग्वालिया टका ढल्ला छ वेक आफ्नो व्यवसाय चाहिँ सस्टेनेबल जी नापो चाहिँ छि छौ डाइस प्रथा है नि विदेशे घुल्न चुना चोपी नेपाल दुदु वेकमा पिन चाहिँ विदेशे चुना घुल्न जाखैना चाहिँ विदेशे यो को ढेबकमा न चुना चौँदु तर वेकमा एक्सपोजर मोरु वेकमा पिन चाहिँ एक्सपोजर मोरु
ले वेकमा पनि माया छुर्का ढाबले जिगो देश नेपाल नापा चाहिँ जिगो ठा ब्याड हो हिसाबमा वेकमा पनि एकदम मने चाहिँ भावना बोलङ्का चुनाचुङ अवस्था वेकमा पनि चाहिँ ताथे झिउ थन चाहिँ मतलब ललितपुर उद्योग वाणिज्य पाखे झिउ जिल्ला चाहिँ वेकमा पनि शान्ति सुरक्षा अध्ययन चाहिँ वेकमा पनि व्यवसाय या यो चिज चाहिँ संरक्षण या भयो यो पनि चिज जुलगा ढाला छ वेकमा पनि चिज आइडिया त जुल अले अन या पुँजी लगान या क्यों खे यो अले अन प्रविधि बालापट्टि प्रविधि हो खे चाहिँ हया चाहिँ म त चिज त बालक या भयो चाहिँ जी 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 चाहिँ ठाउँमा मन टुनाचना लिपाङ्गो अवस्था चाहिँ नेपाली समग्र नेपाली उद्योग व्यवसायी त धराशायी अवस्था लान्छौँ त्यो अवस्था त होला अब वेको पनि त थकाएको नीति वेको पनि समस्या व चुनौती त छुछुदु नाप आज जस्तो विभिन्न कारण वेको पनि त धराशायी चुनौती अवस्था त नि वेको पनि समस्या चुनौती चाहिँ छि जस्तो विभिन्न पर्यचना सुंगु सुंगु कार्यकाल छि विभिन्न पर्यचना सर्भिस यातको त्यो अवस्था त छि छुखंगा दिया वेको व्यवसाय त्यो मुख्य समस्या चुनौती त छु अथन व्यवसाय मुख्य चुनौती समस्याहरू कुरा छ आठो घुल्न चाहिँ राज्य पाखे चाहिँ नीति निर्माण ज्या छौँ ठो चाहिँ औद्योगिक मैत्री नमजु व्यवसाय मैत्री नमजु गठो ताथिन ढाउ खसा ल उकेना चाहिँ आठो ठन नेपालले चाहिँ लगान यापी मनो त व्यवसाय ना चौपी मनो त चाहिँ सुन मनो चाहिँ सन्तुष्टजनक चाहिँ जो अवस्था चाहिँ मरो ताथिन ढाउ दिउ खस सक्ने व्यवसाय बिनो खाले सोयो खस वेकमा बिनो चाहिँ हसिलोपना न झिस खना चाहिँ अवस्था मरो वो छार घाट हामीले राज्य देखियो नीतियो खे चाहिँ अब व्यवसायिक मैत्री नमजुल अहिले औद्योगिक मैत्री नमजुल वो चिज खना जाउँ दो जस्तै उकै लागि चाहिँ आ चिज यदि जो छुज्या नेतृत्व बोल ढका ढल्ला छ वो गु चिज नीति निर्माण यो खे चाहिँ उपयुक्त ठासे उपयुक्त सम्बोधन या कि खे चाहिँ जे चाहिँ विशेष पहल या फुड चाहिँ जित जस्तै लिपाङ्गो अवस्था चाहिँ व्यापारी व्यवसाय त नाचन झिस दाजन एकदम मारे लान्छौँ झिस नाच खलानो समस्या चुनौती त खजुल आ डुपी व्यवसाय त न धराशायी जुया अवस्था तो कोभिड या नामे कोभिड महामारी नामे व्यवसाय त धराशायी जुचौँ त्यो अवस्था तो छिउटी आर्थिक मन्दी धैउटी पाखे व्यवसाय त मारे लान्छौँ तो अन लिपा छिउटी विभिन्न सहकारी युवती ठगी लान्छौँ या विभिन्न सहकारी ढेउ नयाँ हुन्छौँ थयुटी पुजिए मरे ढुङ्गु त्यो अवस्था तो अझ पनि त चाहिँ छिपुन स लाजुना सालेको नीति चाहिँ छिउटी नेतृत्व वाला चाहिँ गुको ठाउँ भएको पनि त लाजुना सालेको योजना पनि पक्का ठुके गेट गाडा छ छिसा धैदी ध्यान दो गु चिज चाहिँ थो झिथा कोर्न जुल कोर्न लिपा चाहिँ डेङ्गु जुल डेङ्गु लिप ढुङ्गा विषय चाहिँ युक्रेन व रसिया चाहिँ वार जुल उकेना चाहिँ आठो झिउ देश मको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय फुकेन चाहिँ थो आर्थिक मन्दी जुल उस पक्का सक्या सुवे कपट अहिले नाप चाहिँ दक्षिण ढाँटेन आ झिस वेकमा पिन त साटो सहयोग दिउ खे चाहिँ आठो सोङ्गो टया सरकार दु वो सरकारी पाखे झ्याक्वे व्यवसाय पिन चाहिँ मार्का परे ज्या चौसा वेकमा पनि त समस्या ज्या चौसा न कर पुल्यौ खे कर कागु खे चाहिँ राज्य चाहिँ टोटा चोङ्गो अवस्था मरु एजो कारण ललितपुर उद्योग वाणिज्यसँग चाहिँ यदि जो नेतृत्व लगा ढल्ला छ झिस याफु टहले टक जस्तै कि आ झिस नाप्न मतलब गनगन चाहिँ आ टहले चाहिँ जस्तै ललितपुर महानगरपालिका नपन झिस वेकमा पिना पनि समन्वयना ठो व्यवसाय उद्योग डेटा ठाकु इले चाहिँ चिकिन्छ चाहिँ ठो कर चाहिँ छुन छुट्ना बिमा अथवा ठिट चाहिँ कर छुट दिवसका टेउला गठिया खको चाहिँ डिस्काउन्ट बिउ खे चाहिँ थठिया मार्या चिज नापान्छेन ठो स ठोएका वेकमा रात न कया जुने जुल नाप नाप अझ चाहिँ आ चिज नप्चिने छिस ढाटेन आजीवन नेतृत्व बोल लगा ढल्ला छ अब पक्का व्यवसाय पिन त जगले पहिलाला आ झिठो गुन्न नीति निर्माण यायो खे चाहिँ सम्बन्धित निकाय त चाहिँ ललितपुर उद्योग वाणिज्यसँग पाखे चाहिँ छुन नीति निर्माण यायो इले चाहिँ त व्यवसाय मैत्री नीति निर्माण जुइमा ढेउ खे चाहिँ अठियामल आज जस्तै उके चाहिँ झिस उद्योग टे पनि त चाहिँ झिस बिजुली छुट बिहा जिउला नाप नाप चाहिँ उठायो चाहिँ कुनै भाडा पुलिमाउ खस चाहिँ ठुली महिनाको चाहिँ भाडा छुट ढका जिउला यो खे चाहिँ झिस लबिङ याना वेकमा पनि त नेपालले चाहिँ छौ उद्योग लगान याना चाहिँ मतलब थो उद्योग मैत्री मतलब वातावरण देख्यो खे चाहिँ जी चाहिँ या पुऱ्यो चाहिँ दृढ विश्वास तो गुलिसा चाहिँ छुट्टै जाउँ धास ललितपुर उद्योग वाणिज्यसँग चुनाव पनि सँग छठवा मनुष्यसँग छुट्टै जाउँ धास लिपाङ्गु आल छिमा सचिवेन दु ठो कार्यकालय चौपिनसँग चाहिँ उद्योगिक व्यवसायी तेवती ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ सदस्यता थका मुफ्त बरे या मुफ्त तेवती वो आरोप लगे जाउँ छिक पनि त
मलाई छिउटी कार्यकाल यदि वल्ला चाहिँ आज जस्तै गुल्ली व्यवसाय उद्योग व्यवसाय त चाहिँ छिक्पिन्छ वो धाउ हिसाबमा छिक्पिन्छ कगाम फुदी खण्डौ अवस्था दु वो छा कगाम फु ख छिक्पिन्छ छा चाहिँ उद्योग वाणिज्य संघ चाहिँ छिक्पिन्छ सदस्यता वृद्धि याम फुइछौँ त्यो अवस्था पक्का ख आठो झियो चाहिँ आन्तरिक राजस्व यो चाहिँ डाटा अनुसार चाहिँ लगभग झिल ललितपुर चाहिँ 72,000 मतलब पैन क्याटी में व्यवसाय दो अठ्यान तो चाहिँ आ भ्याटे चाहिँ छियो 18,000 चाहिँ व्यवसाय चाहिँ भ्याटे चाहिँ भ्याट कया चाहिँ व्यवसाय नाचौँ बिटु ढाबले लगभग 18,000 बाट ढाबले लाखौँ व्यवसाय डुब्टी ललितपुर जिल्ला अहिले झिसँग चाहिँ आठो ललितपुर चाहिँ सङ्गठन विस्तार अथवा सदस्य विस्तार या मुफुखे चाहिँ उपका ख छौ छुर्का ढाबले ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ मेम्बर जीवले अन छु फाइर दै न यो कुसु उठो भनाइदो मलाई ले वो चाहिँ छाडा छ छि कतिपय उद्योगी व्यवसाय पिन्छ चाहिँ ठोकेन भन्छ वेकमा पिन्छ वा चाके मफु चाहिँ जी ठटमा छिक्पिन्छ ठिक मफु खला कि वो छिस वो पक्का खट छियो पाके चाहिँ वेकमा पिन्छ चाहिँ छौ आ चेतना मुलुक कार्यक्रम यङका चाहिँ ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ चाहिँ मेम्बर जु लगाएर हासा ठैठो एडभान्टेज दो थौ थुइका दिसन थौ मौका न दो छिस अवसर न दो वेकअप पिन्छ न लिपछि त अनु वेकअप सदस्य कया मेउ कार्यकालय या वेकअप न छुटी कार्यकालय सदस्यता बरे जुति अवसर न देफु थौ थुइका दिसन आठो ठिक्यो खे चाहिँ आ गरेर घाट हासा जस्तै ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ झिसा चाहिँ छौ मेम्बर जिसा ढुक्ले पहिला चाहिँ जिछम व्यवसाय रह्यो सकले ठासेन सकिसो नि हनि न ठयो परिचय बिउ खोजे नापा चाहिँ आठ मर्यादित पेशा ज्या हुने छार सामुनो ट्या करोडौं लगानी ना ठय व्यवसाय ना जोंदो तर वो व्यवसाय ना जोसा न जिछम चाहिँ प्रतिष्ठित व्यवसाय खरका चाहिँ सुठा नि ठय परिचय मर्या जो अवस्था दो जब चाहिँ ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ वेकमा पनि झालगा ढाल्ला छ जिस राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा न छौ एक आपसे चाहिँ व्यवसाय न चाहिँ थै व्यवसाय प्रवर्धन या नाप्ना चाहिँ थै छौ परिचित या न ठाजी अहिले नाप्न चाहिँ घुल्न आठो राज्य ब्याजौँ चाहिँ फेसिलिटी न उद्योग वाणिज्य संघ छम चाहिँ सदस्य ख ढासा चाहिँ छिसँग घुन न काफु अवस्था द्याजौँ दो मेउपट्टि चिज चाहिँ ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ मतलब मेम्बर जिसा है जस्तै महिला टेउ ढाउ खसा महिला टेउ हके चाहिँ महिला उद्यमी ऋण कर्जका ब्याजौँ दो ओके चाहिँ सरल ब्याज दर न चाहिँ मतलब छिटो ऋण प्रवाह नाचौँ दो यो चिज न चाहिँ व्यवसाय त्यसमा मुठिया जाउँ दो खालि अपैसा व्यवसाय त्यो छुका ढाबले ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ मेम्बर जी उनका वर्षेस क चाहिँ थुप हेर्ने साधारण सभा भोटेजको ठटे अटे हेउजो खना छ वो चाहिँ एकदमै गलत ख एजाठो आजको छुजा नेतृत्व लगा ढाल्ला छ ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ ठोठो जको मको नि ती छौ तो व्यवसाय बिनो चाहिँ निजी छाटा संगठन ख ठुके चाहिँ छिपी छाजी माला ढिउ खे म यो कोया लबिङ याना चाहिँ ढाका सदिष्ट चाहिँ जी योको डेग्यु चाहिँ जी छिपिन्दा वचन पर्दैन गुलिसा ज छुदै जन रासा थो आयुति कार्यकाल चाहिँ अक्षय महासचिव ज्यादि थो कार्यकाल जुन अन ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ जुन कार्य समिति हुने इमसा छौ ग्रुपिजम यही अन प्यानल गत त्याया ढुङ्गा इमसा ग्रुपिजम यही वो ग्रुपिजम या ढुङ्गा मेबिन्द चाहिँ निषेधिउति ज्याय निषेधिउ राजनीति यही दैवति खतदु वेक अपनुति स छिकपिन स तेग्न बिमख दैवति खतदु नि आ जस्तै छिकने यदि कथम गरा दि छि प्यानलले रुपे मट्यात लाला छिकने मेउति प्यानल वापि दुजपिन त मेउति प्यानल वापिन त चाहिँ छि गुगथ क घना इंगि फैथे चले आ वो दरल दु कने नुबी मुनु दु वजु कारण म वो जिफु थनला ग्रुपिजम दु दैवति न खत जुइफु आ छि चाहिँ यदि छि त्यात ला मेपि पाखे मेउ थास वापिन चाहिँ गुगथ क घना इंगि छि योजना पक्का ख आज नजन छिटो ढारुङ्गी ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ दलगत पार्टीगत र जातिगत जी मजुर या नज जी तर वो मजुर है सुनो अवस्था न प्यानल गत रूपमा उनीले ग्रुपिजम ल पाइनले पक्का ख आयो हिसाबमा चाहिँ आ संगो खेमा दु आयो टटकाले आ जल्दो बल्दो बजारे खला खसा आ संगो खेमै पाखे कने उइले चाहिँ आछिन ढाथेन दलगत जी फुर हो चाहिँ जुल आ जो विचार छुर्गा ढाबले वो चीज त हो चाहिँ छिटो चुनाव सिमरट जक दलगत जीमा अहिले चुनाव सिरिया ढुङ्गा चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ यो विकासी नीति चाहिँ सक्ने ढल वपे जुसान उइद चाहिँ उद्देश्य कया चाहिँ ढुवापी पास्मी जी माटहरू खोजल यदि जीव नेतृत्व जी वनमाल लगा ढल्ला छ जी मेउ ढल वोट यो हिसाबमा पक्षपाती रूपमा चाहिँ जी चाहिँ वो व्यवहार मया नापा चाहिँ छ ठय टिमे चाहिँ त्यनाउ छवे ढल चाहिँ त्यना वपी थियो चङ्गु जी चाहिँ समान व्यवहार ना वेकमा पिन्द चाहिँ एकदम कगना चाहिँ जी न्याउने दियो चाहिँ छिक्दा चाहिँ वचन दिया अच्छी थुसी उम्मेदवारी बीचौँ त्यो अवस्था दु जस्तै छि नापै कार्यकालय न दु आयो कार्यकालय न दु दैचौँ त्यो अवस्था दु
उद्योग वाणिज्यसँग या ढुङ्गुटी एकदम महत्त्वपूर्ण ज्यादा छुछु ख बुढागत रूपमा दिन्छ नाम नापो आछि या मानिउति ज्यादा छु भिजन ल दैनि उद्योग वाणिज्यसँग ल छौ भिजन ल सोइदौ दे मला दीर्घकालीन भिजन त सोइदौ अछु भिजन चाहिँ छिवन ला चाहिँ आउथो चाहिँ जिम मरे क मयासे मय आउति ज्या जीवन लातिनि ओ ज्यापु उनी रेउति छुरियो जस्तै छ ढाडेनु छौला जिमो कार्यकालय भ्याइदिने कोभिड वबले चाहिँ छि मेन मूलत चाहिँ संस्था जिम्मा हवे चीज विकास या जया सुयान जी ठग गेम वा जु परिवार गर्न मग्यो नब मेपिन चिज गर्न मग्यो दियो खे छि व्यस्त जु इन जुल आटो जम्मा 3 वर्ष कार्यकालय चाहिँ बच्चा गन चाहिँ डिस्टर्ब जो ठकेन जुल अले वो ढुंगा कोभिड चिज चाहिँ धाथे छौ नम्बर रूपमा जया खसा उद्योग वाणिज्यसँग चाहिँ चिज ललितपुर महानगरपालिका नभ समन्वय याना लगभग चाहिँ 5-6 हजार चाहिँ उद्योग व्यवसाय पिन्दा चाहिँ चिस भ्याक्सिन दियो खे चाहिँ ताला आउँदो अहिले नाप चाहिँ ओजी रुङ्गा चिस आइसोलेसन चाहिँ चिस खोलेन अहिले आइसोलेसन खोलेन नाप चाहिँ चिस राहत दियो जाएन अथवा चाहिँ एकदमै भन्छ नमुनै रूपमा चिस चाहिँ मेरो उद्योग वाणिज्यले मतलब ह्यान ठ्याङ्क चाहिँ चिस जाइनु खे चाहिँ खोजुल अहिले मेरो छुर्गा ढासा छिटो ललितपुर उद्योग वाणिज्यसँग चाहिँ प्रदेशीय पाखे चाहिँ पुरस्कृत नजुडु यसो कारण त ललितपुर उद्योग वाणिज्यसँग छुट्टै ठयो छौ पहिचान वो चिज दुख यसो कारण ट्विटर चाहिँ अझ ट्विटर न प्रभावकारी ढङ्ग चाहिँ अझ मूलत विकास या चाहिँ जीव नेतृत्व लगाट हल्ला छ आज जी ढाडुन कि छिटो चाहिँ छौ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी ढ्या चाहिँ गो ललितपुर चाहिँ हस्तकला रूपमा चाहिँ छौ घोषणा हस्तकला नगर ढ्याको घोषणा आउँदो ठुकेन चिज चाहिँ मतलब हस्तकला क्षेत्र चाहिँ एकदम प्रचुर मात्रा सम्भावना त्यहाँ ढाउरी खस ललितपुर जिल्ला चाहिँ उत्पादन चाहिँ 80% हस्तकला चाहिँ 80-90% चाहिँ छिगेले ललितपुर पाखे मतलब उत्पादन ज्या चाहिँ एक्सपोर्ट ज्या चाहिँ हुँदो हामीले आफिटन चिज चाहिँ एकदमै विकास या खे चाहिँ तकले पहिला नम्बर 1 जो ठोजी अहिले नाप चाहिँ दुई नम्बर चाहिँ छुर्का ढासा लुबियो खलाउ खस छि छौ औद्योगिकले चाहिँ टेक्सटाइल यो कुडु उठा ख वो टेक्सटाइल दो ठाइ चाहिँ चिस राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बजार चाहिँ ठुलो चाहिँ चिस प्रमोसन याफु अवस्था मर्ने एकदमै छियो चाहिँ कापयो क्वालिटी बाला अनि चाहिँ यो नक्सा चाहिँ मतलब कारखाना ढसान चाहिँ अनि चाहिँ चिस छौ औद्योग्राम ढका चाहिँ अनि चाहिँ मतलब व्यवस्थित रूपमा चाहिँ चिस या मोफिया छौँ ठुकै लागि न एकदमै विशेष पहल या र तेस्रो खचुर्गा हाजा चिस ढाल्की ललितपुर उद्योग वाणिज्यसँग छौ चाहिँ केन्द्रीकरण चाहिँ जिल्ला भरियो जो कारण होइन विकेन्द्रीकरण रूपमा चिज आउनु खस दक्षिण भेगे खलाउ खस चिज अनि कृषि हो चाहिँ एकै सम्भावना छ यो पर्यटन त अहिले उगेट चाहिँ आज चिज कृषिको लागि चाहिँ विविधीकरण यो चिज चाहिँ मतलब हया उगेट चाहिँ अन उत्पादन जो चिज आ ढुकुल लगे जो खलाउ खस झिपी ललितपुरे बासी जो साना ललितपुरे चना जो साना ठयो ललितपुरे दक्षिण भेगे चौपट्टि कृषि हो हुल्न चाहिँ तरकारी जुल अन दुध दही यो फुक यो चाहिँ ढक्ला पहिले छिटा ठन मवासी ठोची चाहिँ वना ढक्ला कालमटी हुने अहिले कालमटी वन ढङ्गा हाना छिपी कालमटी वना वे चिज याना यसले हया चिज प्रयोग यामा अवस्था ज्या जाउँथ्यो यसो कारण ठुकै त चाहिँ चिज छुया फुलहरूका हामीले ललितपुर महानगरपालिका नापमा चाहिँ ललितपुर उद्योग वाणिज्यसँग यो सहकार्य याना ठ्या चाहिँ चिज चाहिँ मतलब कार्यपालिका बजार ढका या पटका ढल्ला छ ललितपुर उद्योग वाणिज्यसँग चाहिँ समग्र रूपमा उद्योग व्यवसाय बिन्दाजुको मुखी ठोचो चाहिँ उपभोक्ता प्रतिस्पर्धा बजार जो कारण होइन उपभोक्तामुखीकरण बजार न चिज देखिफु त्यो चाहिँ जिउ ठयो सोच दु नाप चाहिँ ठुकेडन जी चाहिँ विकास नआउने थियो चाहिँ जी प्रतिवेदन चाहिँ छिकपुनुतिल आछिन नाजा धैदिल कि छिउति थये क्षेत्रीय चौपटी विभिन्न दक्षिण भेगे चौपटी अन औद्योगिक रूपमा उत्पादन जोडी चिज मेठा उना ढुङ्गा हाना वो चिज थपिन्दा हया मिमाबले चाहिँ वो कस्टली न बच्चा हाइ तर छिकपुनुति हाना संगठनयुतिला विभिन्न थासेला कचत न दुजुल जस्तै गोदावरी उद्योग वाणिज्य संघका विभिन्न कचत दुजुल वेकपुनुलिसे छिकपुनुति दथ्वी समन्वय मजुख सम्बन्ध मरुख वो समन्वय वो सम्बन्ध तौ खसला छिन हाजा धैदिल ला गुली हट्टकला वो कमियातला ग्वाली जु खनिस बोला पकाका ओके छि समन मरुला मखो सारसा ललितपुर उद्योग वाणिज्यसँग आ छिटो चाहिँ गो नगरपालिका जुइ ढुङ्गा चाहिँ गोदावरी मतलब नगर उद्योग वाणिज्यसँग ढका दत अत्यन्त महालक्ष्मी नगर उद्योग वाणिज्यसँग ढका दत एठी जुबले चाहिँ
फी समन्वय मुरुल पकाए मुखु वेगमा बिना पन धाजा ढाडेन आ विकेन्द्रीकरण रूपमा चाहिँ झिसँग क गना हो कार्यक्रम तया चाहिँ झिमे न्याउन्यु आजिउ पाले चाहिँ झि वो कोया मतलब थयो विश्वास कयो कि फिटा चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ क गना छौ पारिवारिक वातावरण चाहिँ न्याउना चाहिँ सकिष्टन चाहिँ समग्र रूपमा विकास यादिउ चाहिँ गुलिसा चाहिँ छुदै जाउँ ढासा ललितपुर उद्योग वाणिज्यसँग चाहिँ उद्योगी त सया वास्तविक उद्योगी त सया चाहिँ व्यवसाय त चाहिँ यो कुरो चिरंगु व्यवसाय त हो मध्यम खाली व्यवसाय त चाहिँ अपदु वास्तविक उद्योगी त चाहिँ थुकी अझ न वे फैचौँती अवस्था मरु या वे कपि वे चाय जुचौँती अवस्था मरु मलाई अब निताना जुइफु पो चाहिँ छा जुचौँती ख व्यवसाय त के संगठन जुल थो उद्योगी त संगठन मक्त त न वे कपि खत दु गन गन न्यन दु छुदैदि पक्का ख आछा रासा आछिस नचा जि दैदन त विश्वासमय आउ ख विश्वासमय आउल मुखु आछि झिसा आया झिसा न चाहिँ मतलब सदस्य सहयोग खसा व्यवसाय वाणिज्यतर्फ लाभि सदस्य थिता यो जुल अले उद्योग लाभि चाहिँ सदस्य चाहिँ कम मात्रामा आया खट आउके छुर्गा नजन जि छिटा ढारुन कि आ छिटा ठन चाहिँ सुयाना उद्योग या वातावरण भरु एक नम्बर कपोइना वाणिज्य छौ जीवले आ चिज रहौ जसा पसटया व्यवसाय ना ने हिसाब हकिटे जिसा यो कोर खना जुन्दु अले उद्योग या याबि मतलब गुण उद्योग नि पिन्ट चाहिँ उद्योग या वातावरण चाहिँ थन सृजन जो अवस्था चाहिँ मरु आज जि दैथेन वेकम द छौ संरक्षण राज्य चाहिँ संरक्षण विमुखिया जो अवस्था जुल दोस्रो चाहिँ मतलब वेकम न चाहिँ लगानी यो ग्यारेन्टी गेना सूचना कायो यो खे चाहिँ वेकम द एस्योरमेन्ट विमुखिया जो अवस्था जुल एजु कारण चाहिँ उद्योग स्वयंले न वाणिज्य स्वयंले न उद्योग चाहिँ कम मात्रा जो खट अले मेउ चाहिँ छुर्गा ढाबले वेकम न मन जिताया म फुट यो म के धाथे झिस सेउ डाटाबेस न सेउ खसा उद्योग सेला वाणिज्य अबदु खौ कारण हैन चाहिँ ओजुल जे आज जिउ छु जे मतलब आज छिस ढेन आज जिउ नेतृत्व वयो समयले चाहिँ वेकम पिन्ड न झिस सम्बन्धित निकाय पाखे उपयुक्त नीति निर्माण या उखे उपयुक्त स्थान चाहिँ उपयुक्त सम्बोधन या कि उखे जिउ चाहिँ विशेष पहल जी नापा चाहिँ ललितपुर उद्योग वाणिज्यसँग थयो जायना केना वेकम पिन्ड चाहिँ विश्वास जितैना चाहिँ यदि सदस्य मजुपी उद्योग मित्र दत्तका ढाल्ला छ वेकम पिन्ड ललितपुर उद्योग वाणिज्यसँग जी चाहिँ सदस्य या उखे चाहिँ जो पृथक प्रयास चाहिँ जिते गुलिसाल छो हान थपि उद्योगी व्यवसायी रूपमा न्या हुन्छ ताइमे कानुनी पक्ष व फुक जान्छौ त्यो अवस्था दै तर उद्योग वाणिज्य संघीय अन सदस्य त मकै चौ न जुफु वे थयो हिसाबमा व्यापार व्यवसाय याना लजगा न्याक्छौ त्यो अवस्था जुफु यदि अझपि मुनु त्यसमा चाहिँ आकने चाहिँ जित यलेला उद्योग वाणिज्य संघ झिउटी उद्योगी व्यवसाय त्यो हक हिटेन जयुटी संगठन दुखनी उकिला जिना दुजा जुइ माखनी यदि वेकपि थुकी दुजा जु वे चाय जुस चाहिँ छु टर्म एन्ड कन्डिसन दु वेकपि गु कथ लपु चायु ख गथे ख वो गु कथ लपु सदस्यतालाई झाप्लेला बिमखु गब्ले सदस्यता वो वितरण जुइ ख छु ख खास थो सदस्य वितरण जुइ खेला छिटो गु सारान सब जुइ आटो सारान सब जुइ इले चाहिँ छेउठो अथि वो इलेज गए पचा 1 महिना ती छेउ सदस्य चाहिँ बिउ मजिउ ख ल मेउला छेउ 12 महिना तो सदस्य बिउ खोजी आ उद्योग वाणिज्यसँग जिउ लागि चाहिँ थमा गु व्यवसाय दर्दै नाटो चाहिँ प्रक्रियाको रूपमा ख वो डकुमेन्ट जक बिया चाहिँ छिस यापु ओके मध्ये चाहिँ आसंगु चाहिँ मतलब क्याटेगोरी चाहिँ छिउ चाहिँ मेम्बर जिफु दु आछौ चाहिँ छिउ एसोसिएट जुल एसोसिएट जुला चाहिँ टरपि व्यवसाय उद्यमिता जुल वेकपि एसोसिएट दर्दै यापु कम्पनी अयुक्त जुल ल मेउ चाहिँ छिउ वस्तुगत ध्या जुल ले अनवया चाहिँ कोही चाहिँ छि सारान सदस्य जुल यसले एसोसिएट जिउ न वे कम्पनी किम्पनी अयुक्त जुल न वे कम्पनी मतलब दर्तया प्रक्रिया वे ख अटेन्डो आ वस्तुगत न अट्या खट नाप चाहिँ आ छिउ ठो सदस्य न थमा चाहिँ गु व्यवसाय सञ्चालन याबले चाहिँ छिटा माउ छु डकुमेन्ट ख वो डकुमेन्ट चाहिँ अन्त पेसना चाहिँ वेकपि सदस्य अथो सुदै राछ गुलिसा चाहिँ थो उद्योग वाणिज्यसँग चाहिँ सनाचौपि चाहिँ सनाचौ जुल छठवा मनु त गुलिसा चाहिँ उद्योग वाणिज्यसँग चाहिँ छक दर्ता याउ सदस्य त न क्या नवीकरण या वेति चाहिँ एकदम उसिचा यो नवीकरण म एति वो प्रवृत्ति न यो कुद्दु मला आज चुनाव व सदस्य त जुइ ढंगाले वो भोट पुर्गियो त्यो अधिकार दे जुल भोटिङ राइट दे जुल वो न छ म व दैति न खटदु अब प्रचार प्रसारी न कमी दैति न खटदु छुदैरि आउकेला जी आठो थ महासचिव हिसाब जी गु आछौ सचिवालय प्रमुख जु नाटा चाहिँ आछि सधैँ थो गुल्न उछि उद्योगी व्यवसाय पि छिटा चाहिँ मतलब उद्योग वाणिज्यसँग दत्त दिया छौ पि वेबमा पिन त छुन कार्यक्रम जीवले
वेबमा पनि सूचना दियो प्रचार प्रसार यो कहीं चाहिँ ग्रुप मैसेज आयो अलग चीज़ों चाहिँ हरेक मतलब फेसबुक जुलो भाइबर जुलो अनया चाहिँ मतलब वो यो चीज़ चाहिँ मैसेंजर यो फुके न तया ना पाउँछ चाहिँ वेबमा पनि ग्रुप मैसेज त या कहीं चाहिँ चीज़ कौन सा सही या न मरु ओके चाहिँ अब चीज़ ढाटे गु ख के वो चाहिँ पका ख अनि पाँच छः ट्रेन गयो जा चौँ रहेछ दर्द जिउ आछौ जिउ भोट्यो लागि जुल अलिअलि चाहिँ आसु भोटे डनी पनि ख वेबमा रिने नाबी वेबमा ठट्ना भी रखा छौ गु व्यापार तेके दो चाहिँ गलत कन्सेप्ट ख अब वो चीज त चाहिँ जो नेतृत्व लगा ढल्ला छ एठे मुजु जिसम व्यवसाय ज्या चाहिँ ठुली ढेउपुली लागिन जिसम मेप्नु मुख टाके मुजु तर एक नाचुन धाछ त्यो ट्रेन घुलेटो न्याउनीले त्यो खे चाहिँ उकेट कि ल्याउ लागि चाहिँ जो चाहिँ पृथक प्रयास चाहिँ ल्याएको छ जस्तो वेगो पनि थी जस्तो व्यवसाय त्यो लागि लक्षिक पनि छ इले बिले ताचा ज्याजोतका विभिन्न हैचौँटी अवस्था दु मला जस्तै कर सम्बन्धी विभिन्न ज्याजोत यान्छौँटी अवस्था दु अझौटी ज्याजोत सोयानल छिकपिन छ वो चीज इतना छिकपिन छ प्रचार प्रसार या मफुनी चाहिँ अब वेगो पनि खचै छुदो जिमुति हगि त्यो लागि जिमुति लागि ज्या मया देउति वेग खन्दु त छिकपिन छ यान्छौ ज्यान वेगो पनि थाताको थेन्छौ अवस्था बर वो छिकपिन छ यान्छौटी ज्या वेगो पनि छ कु खिना चौटी दथि वो मेडिटरीटी भूमिका विभिन्न थासे गन्थालग ल्याकनेस जुचौ थेछ आ यदि छि अध्यक्ष जो ला चाहिँ वो ल्याकनेस चाहिँ गुको थ वो खालदल चाहिँ गुको थ पुरै आवदि छु योजना दु पक्का ख आठो चाहिँ गेरा छ आ जैनो खलाउ खसा आ जी थो सारान सभाको जो प्रतिवेदन गयो लगभग छियो चाहिँ एकदमै स्पिडली बन्नका ढल्ला छ न पाउने 1 घण्टा दुगा साधारण व्यवसाय जन ला छिकुन छ छुया यान 3 वर्ष सुंगु जना जना एजो कारण आठो क्रिटिसाइज आउ खे कतिपय डेफो मतलब उद्योग व्यवसाय ला टाथेन वेबमा पनि आ मन जिताया खे चाहिँ मतलब याना चौन गलत फेम न जिफु गलत ट्र्याक न ज्याजन फु आबो ढेलो मको झिसा इले बिले चाहिँ झप्लेन आ जस्तै छिसा ढेरी ठेन्डो आन्तरिक राष्ट्रिय खमोल आ राष्ट्रिय खलाउ खस भ्याइ दिने उद्योग व्यवसाय पनि कर कार्यालय ढाउन मल्ला चाहिँ एकदमै यमराज था ढाउन ठेन्डो सक्ने गयो होला अहिले झिसा चाहिँ आठो ललितपुर उद्योग वाणीसँग वेबमा पिनाप समन्वय ना चाहिँ झिसा गो कार्यक्रम त यङ्गले चाहिँ उद्योग व्यवसाय पनि सँग चाहिँ छमकरी चिप नाप खला माछा करे चाहिँ थ याक जोना न ढाउन माछा न थयो चाहिँ गो व्यवसाय पिर मर्कायो खख वेबम ढा न्यन्टेर सुन व्यवसाय चाहिँ हस्किजे जुब चाहिँ अवस्था मर्का भ्याइ दिने चाहिँ कर धासारे जब शब्द जग ना कासारे मुनटेस ओ हो थोला प्रशासनिक जयामाल हाले लिचुल ठो चाहिँ जी छौ चाहिँ छुखन ढाबले ठो जिस टाइम चाहिँ ठो आन्तरिक राजस्व सम्बन्धी चाहिँ विभिन्न कर यो जुल लेखापाल सम्बन्धी जुल अहिले कर चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ नीति नियम त चेन्ज आया छौँदै वो चीज वेबमा पनि जानकारी दिएको छ त्यसको कार्यक्रम याना यङ्का छौँ उगे चाहिँ यो कोही प्रभावकारी ढङ्ग रूपमा चाहिँ जी अथि जो खण्डु तर सिसा ढाठेन आगो चाहिँ मोनिटेसन ज्या याओ मरो ढायो खे चाहिँ आठो चाहिँ नजर ढेठेन विकेन्द्रीकरण रूपमा चाहिँ ठो कार्यक्रम त चाहिँ ललितपुर उद्योग वाणी सङ्घ मयासी अनि चाहिँ मतलब गोदावरी नगर उद्योग वाणी सङ्घ महालक्ष्मी नगर उद्योग वाणी सङ्घ कोन्जम सङ्घ जुल महाङ्काल जुल अनन्न चाहिँ ठङ्गा झिसा कार्यक्रम या पत्रिका ढल्ला छ ठो भेगै रूपमा उन ढका ढल्ला छ भन्छ चाहिँ मोनिटेसन वा चाहिँ खला केन्द्रीकृत जग्गामा के समग्र रूपमा पुसै रुपे जनफे अब जुल लगा ढल्ला छ पक्क चाहिँ याउ ढिन छौ भालो मेसेज न उनी जुल उगे रात न जिउ जुल आमेउ खदै सरकार छ ठंगडा जल्द बल्दो थो गो चीज चाहिँ चिन्ता सरकार जिरुङगा फुक्को ठासमा चाहिँ अनुगमन चाहिँ पेंगो न्याउ सेक्टर अनुगमनका ढापनाप जसो चाहिँ छियो वाणिज्य विभाग आन्तरिक राजस्व जग्गा चाहिँ मतलब अनुगमन भयो अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाखे चाहिँ उयो हुन खोजुल आज चाहिँ स्थानीय सरकार अथवा चाहिँ त्यो छियो चाहिँ संहिता वेयर हुँका चाहिँ स्थानीय सरकार यो पाखेन नगरपालिका अनुगमन या पोर्टल आठो ओबले चाहिँ आजिसँग त पटक पटक चाहिँ त्यो अनुगमन याद नै उखेन छिसा ललितपुर उद्योग वाणीसँगका आठो चाहिँ छियो अनुगमन वर्ष यदि अनुगमन वेट हुँदो छिप्पी पुकिसान चाहिँ थो बालको चाहिँ छियो गुख व्यवसाय दर्नाट्यो चाहिँ मतलब भोट नापा चाहिँ खरिदेनो बिल त बिक्री नाट्यो बिल त नापा यो फुक्को चिज चाहिँ चुस्त दुस्त रूपमा तय मार्का चिज इले बिले ह्याप्ले न त मतलब ललितपुर उद्योग वाणीसँग वेबमा पनि चाहिँ त्यो परिपत्र नाट्नु अवश्य न दो उके चाहिँ कतिपय चाहिँ व्यवसाय पिनसँग चाहिँ आज केयरलेस ढाउला धाटे वेबमा सिया मसिया ढाउला अब वो चीज त पाल्ने नाम बिहान गुनगुन चाहिँ मतलब अनुगमन यो खे चाहिँ जर्बना कया हुनु दो आठै जीवले चाहिँ नतिसँग ढाटेन दो विरोध यो पाटे झिसा चाहिँ फिक मुफ्मी पाटे चाहिँ फेरि हारिरहेछ काठ्यो अनुगमन गया चाहिँ ठ्या ठ्याबले चाहिँ उद्योग वाणीसँग मसुवाका ठ्या मराड यो चाहिँ वेबमा पनि वो
हुन जिफो यसो कारण झिसँग ठुके चाहिँ कमी कमजोर रूपमा चाहिँ उद्योग वाणीसँग यानो ढेमहरू चाहे अब नाचा ढेरेन चिज कर सम्बन्धी कार्यक्रम व्यवसाय सचेतना कार्यक्रम त जुल यो नापले विभिन्न झिसँग चाहिँ ठै किसिममा चाहिँ उद्योग व्यवसायमा ज्यायामा कारण चिजमा विभिन्न सरकारी निकाय चाहिँ प्रमुख टपका चाहिँ वेगमा प्रमुख पिन्धन इले बिले चाहिँ चिजमा वेगमा पनि घुम्ने विधाय घुम्ने स्वागत याना चाहिँ ललितपुर उद्योग वाणीसँग चाहिँ यो कोही वेगमा पिन्ना सम्बन्ध क्वाटुका उसले चिजमा चाहिँ थो ज्याकामा आउँथ्यो हिसाबमा छिपी ह्यान बढे जानु यसो कारण आफू मुलुट ठुके खाइ चाहिँ जो थियो व्यक्तिगत रूपमा भिजाया खस चिजमा थो कार्यक्रम चाहिँ केन्द्रित गराउनुको पाँचको जो ज्या चाहिँ ठुकै चाहिँ थो डोपाउ खला ढेउ पारे जुल यदि जिउ नेतृत्व लगायत हल्ला छ कन्या सुना न थो खला म्याक्यो हिसाबमा चाहिँ जिफिटा चाहिँ ज्याया ढेउ चाहिँ जि मतलब छिपिन्छ विश्वास अथवा उद्योग वाणिज्य सङ्घ ढासाटे छम सामान्य व्यक्ति निबले या खनिबले हजुर थो उद्योगी व व्यवसायी त धेउ दुपी दान दुपी उद्योगी व्यवसायी तेउटी छौ सङ्गठन तर वो उद्योगी व्यवसायी त धैपी जब तक जुरे म जब ग्राहक त उपभोक्ता त वना नाप्नापमा जुरे जुचौँ त्यो अवस्था दु होला उद्योगी व्यवसायी त यदि ग्राहक व उपभोक्ता मरु खसला उद्योगी व्यवसायी खुल्याना जुए मखु तर वेगअप त चाहिँ वेगअप व उद्योग व्यवसाय पाखे चाहिँ गुकथ लाभ क्याफै जस्तै छिपुनु न छौ सामाजिक उत्तरदायित्व छौदै ऊ सङ्गठन या थयुदी विभिन्न व्यवसाय तर यो ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ चुवाफी उद्योगी व्यवसाय चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्व कथा चाहिँ ज्यायान्छौँ त्यो उली खनमरो धैति न खन्तहरू नि ठुके गयो अर्थ झिस त काफी थाहा छ नि ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ झिस चाहिँ ठोया मतलब जाइड सुठा लाग्यो भ्याक्यो लागि झिस 18वटा समिति चाहिँ झिस गठन गरिदियो त्यो समिति अन्तर्गत चाहिँ उके झिउ चाहिँ सामाजिक समिति नदु उसलाई छात्रवृत्ति समिति नदु उके चाहिँ आ झिस समग्र रूपमा नतिन झिस धैति थिएन हो उद्योगिक व्यवसाय पनि हकिरो नाप्नापा चाहिँ झिस सामाजिक रूपमा ज्यायो हेर्न गयो हामीलाई अहिले उके चाहिँ आ झिस छात्रवृत्ति उके चाहिँ नाता झिस छात्रवृत्ति समिति चाहिँ नेपाल सरकार यो स्कुले बना जबी जेनदार व्यक्तित्वलाई आर्थिक अवस्था कमजोर रूपी या पनि झिस विद्यार्थी छात्रवृत्ति चाहिँ प्रत्येक वर्ष बिहा चुनाउँदो अहिले नापा चाहिँ मतलब मेरो चाहिँ झिस सामाजिक क्षेत्र खुना भाषा समय समयले चाहिँ झिस व्यवसाय पनि 25 वर्ष तक चाहिँ निरन्तर रूपमा अति ज्यादा व्यवसाय पनि हन्यु जाइना नहुँदो अहिले टाइम चाहिँ रक्तदान कार्यक्रम जुल अठ्यान्त स्वास्थ्य क्याम्प त तयार एना नहुँदो यदि ऊ महिना ढेउ खम्बको अहिले मेरो चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा घाट हाउ खस आज जस्तै उल्मोसी 25 वर्ष तक चाहिँ लोभ ज्याजौँ पायो जात्रा जुल पायो जात्रा खेन चाहिँ झिस ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ महानगरपालिका सबै सानो छौ इनिसिएट कया चाहिँ वो पायो जात्रा चाहिँ लोभ ज्याजौँ चिज त चाहिँ हान झिस निरन्तर रूपमा चाहिँ एउटा सञ्चालन पितेहरू लागि टाला उठो पठ्यान्डो 2072 साल भैँचालो ज्या चाहिँ एकदम क्षतिग्रस्त जो चाहिँ व्यवसाय आराध्य देव भीमसेन महाराज वेगन मतलब वो गु चाहिँ मन्दिर चाहिँ कोल्याप्स छु उके न झिस चाहिँ ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ पाखेँ डक्लै बेसी पहिला झिस चाहिँ सिध मोहनी तया उद्योगिक व्यवसाय सबै सिउन चाहिँ मतलब ग्वालना अथवा नगरपालिका नापमा मिले ज्या चाहिँ आछौ चाहिँ छियो नम्नै रूपमा चाहिँ ठिसलाउ ढेगै रूपमा चाहिँ झिस देख्दा हुन सफल जोगुदो यसो कारण मुख्य झिस उद्योगिक व्यवसाय मुख्य नाप झिस सामाजिक क्षेत्र ओठेन्टो सांस्कृतिक क्षेत्र झिक चाहिँ मतलब त चाडपर्व चाहिँ यो फुकु फु चाउ फटन चाहिँ झिस ग्वाले नाम उयाज नदु अछि जाजो दक्ले अन्त्य छन्नुको अवस्था दु दक्ले लिप छु ता मास तैदि फै ढाउ वय ख ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ उठो 44औं वार्षिक साधारण सभा नाप चाहिँ आज उठो यो निर्वाचन ज्याचन ओके चाहिँ आज उठो अध्यक्ष उम्मेदवार प्रत्याशी रूपमा चाहिँ जितना चुनाउ जुल अहिले आज उठो नेपाल मण्डल सोयाचौँ पनि सक्ने उद्योगिक व्यवसाय दाजगी तट केपी न सोकुमी दाजगी तट केपी सबै स्थान जिउ चाहिँ अनुरोध सुर्घाट हामीले जिउ गुली नप्टिने चाहिँ खलबला जुल ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ जिउ उम्मेदवारी छाया ढेउखेँ अहिले जी चाहिँ छुछु यापो ढेउखेँ जिके छुछु अनुभव दु ढेउखेँ यसो कारण हात चिसन निन्दिल अन्दैन जी छौ ढाचा जो सुर्घाट हामीले ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ समग्र रूपमा चाहिँ छौ व्यवसाय उद्योग देव हकिदियो लागिसकेको जिउमा उके चाहिँ दलगत रूपमा जिमज्यू पार्टीगत रूपमा जिमज्यू पक्ष विपक्ष न जिमज्यू ढेउ चाहिँ जिउ छौ अथि जुल यसो कारण छिक्मी सक्छन जी गो चिज याफो जी या ढेउ चाहिँ छिक्दा पृथक जो मतलब विश्वास नै नखलाएर नजुल
जो कारण ना ठोगो चुनाव चाहिँ छिक्मी सक्सियाना चाहिँ जुगो पाइनल त चाहिँ मतलब गो मत बिहा अथवा छौ चाहिँ खेमा योग्य दशा मतलब चाहिँ उयोमा चाहिँ सक्षम नेतृत्व कायमपट्टि व्यक्ति सुके चाहिँ अनुभव दै सुइटा चाहिँ जिमसँग ठो भोट बिल लगाएर ढल्ला छ अझ ठुलैपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ अझ उचाइले थ्याङ्क यू जी जिम्मो गणन बेउती भोट चाहिँ मतलब गलत मनु त मलाई मत हो चाहिँ उयो कम्पसँग वाचाका चाहिँ मतलब थो मतदान यनादि नापा चाहिँ आजको फाइनल त चाहिँ अत्याधिक बहुमत त्यागा दिएर चाहिँ आशा भलासिका हस्त समय समातिनु